Porque mo fanga ba ngai fata pau sa paki. Ala la mai di au eki mo Tonga ka tawa fama pola ni o atu me he para fatanga ko e fa ONELUA ko no fama tua fama mai aho o TAKIMAMATA. Programa ko nga wa i pongpongini ko nga ULOA ki. Ko lo tu e fa ko is ki dal sena se su senta taina Tonga fa tawa atiola. Tadari tari kita ko ia o wa apora laka o pot nga we Anthony Koka. Sione fina moala mafisi o ko ia pot nga we dina tu kwa tu bubutua o mawinga o ahoni. Pia kamata lewa ano fomana tua o ahoni. Tudak beva ka wal predi adiola. Pia beva ko ka mai kai be ka hiwa ko ia wisilana o mafanga. Dina te take tu ai hiwa hil ko ia fai ai fomete me he ka fai ko ia ai masani pot nga we ia. Pia me ale va fa langi. Premia leo. Toni premia mo ministra e foma nga mo prisone sami kuita vai pulu. Pia la poni le vai ter kita ko ia. Que lo vai via o pot nga we. Mary Magdalena fifita pe fai le vai que le sigo con a ULOA kia. Con le ho no wa ko nga hile ai me nga ta ki ke finga wa anki ko me pot nga we. Ai se ai Mistare le o ke TAKIMAMATA, mistare ke wata o ki mo para la economica to gavria mi was ke Latu. Pe kamada le ko ia ai kaulea, kamada e tal fo fonua se ko ia ko mi tal fo fonua Tonga mo ministra ki nga o fo fonua lot waia. Hoko mai ki community ai ko e pure fa wa he be o se ko hoko nga o nga. Ko tafa ke me TAKIMAMATA mi wa o be ya pa be mo ewa. Kau e foki pe mo e sino koe uneanga tō ngā e TAKIMAMATA Tonga. Hoko ki e kau whafonga me pore anga. Koe hiwa peu kamatai tau puka. Pea hoko mai rewa ai kau si o me upot ngā we ke he kau ai si o leo upot ngā we paanga. Pot ngā we kastomu mo e tanak paanga. Pot ngā ngai ngā we lalahai. Pot ngā we ki tau tai. Kau ai mo e kau tawa puna lulu tai. Pea me foki ki e kau ngā ko ia i malai wapuna e terminal services pia te whao sile vai si o ko ia ai bot ngā we. Wastu da mai ka whawhitola hai amitu ke ni i ta mini. Kau mai ai pia mo i tafkala ko ia Asia Bani. Pepe hoki ki kau ngā we pia me kau whawhitongia o e ahoni. Whawhawhawhawhita ahoni ni walofa. Ula pepe hoki ki ma te koe e pot ngā we nau te ai ahoni. Koe tu taha i e tau ai mahu inga koe e TAKIMAMATA ka tau te whitu ni ke kawenga koe unau ngā we aki. Rethinking tourism, bringing everyone around a shared vision for a more sustainable, inclusive and resilient sector. KETAU FETAKINIMA ki e TAKIMAMATA o Uturoa. Koe whakakato i e unenga hae kutoa ngai tau mua me whakakaki ko ia me ko witahi wa. Pepe ke kamata ko ia e whakawao ko ia ngai kau awhunua ngai whunua kau e pe motonga ni. Ke to e fōua ko ia. Ai ngai whunua ke kehe hange ko i kotonga ni kamata i wakameiri ko ia. I e mahina kato. Ka koe ngai kano kato ngai tawa ko ia me ki whingawe aki whakataha. Pong tawa kai e ko i ki nau whakakau mai kau lea ko i e ahoni. Ai ngai community. Peki ngai ngawe anga, peki tawaki ko ia TAKIMAMATA, me he pure anga, pena ngawe katoa i lava ko ia anga ilea, i tau kere space ki tarsenale, o sias risana tau taina tonga whakau Alfred Atiola, ko i tatak me whakatau kei ko ia ahoni, ko Anthony Koka. Tatai moto ki pokama koe ni ki whamanatua, ai aho e TAKIMAMATA, World Tourism Day. Kore heni ki he tangata iki whaiwhekau Alfred Atiola, sekretari, Pesaswesirana tau taina Tonga, ke katak mai mua o whahako e tau lotu kamata. Malo. Ke tau lotu.
E o tua mafi mau whawhitai whiawhia ki he awhiona o mau tolu. Ai aha whakakoroa ko ini. Mea hene e whakawhakalanglangi ka ko e pare mia leo leo e whonua. Kau whataha pia mo e kaine ko whatawhehio la pahaka o mai. Ongo eki no pere pia mo e ho eki whonua. Kau minista pia mo e potungau e takimamata ai whonua. Ko e aho whamamani lahi. Ke mau kau whatahai ke FETAKINIMA. Ke langa ha takimamata o ULOA i he whonuani. O kia e polokarama e aho, pia ko whotuutu ia i he potungau e. Pia ko e lotu kamata koin, ko e maho whawhi atu ai lau maaria o e awhiona. Ke tataki mo whakamama ki mau tolu. I longa hamea te mau whotuutu, o mau kore atu eiki, tāpua e awhiona. Ke hoko e ngau e anga o e pongpongini, ke ne whakamanawa i e kupu ngau e kotoa pē o ke ngau e aki. Ke tawhi mea halelei moha monu, ke inasi ai whonuani. Hapai e lotuni e huafa e tamai, pia mo e alo, mo e lau maari e maa oni, amen. O atu geni me he whale whadahanga whale roa mo ko whadahatu me live stream. Whamalot ki tantei Tawa whewhikau. FETAKINIMA. Tap mo e awhio e o tua mafi tauloto Tonga. Whatapat ki hau o Tonga ne awhio King tupo ono. Kai pē ki tahini kuini o Tonga. Kuina naspau. Mai whare o tupou. Whatapat ki whawhangalangi ik pare mia leo leo. Ka koe minista e pot ngau e whamauanga mo piso ne. Eiki sa miu kuita vai pulu. Whatapat ki a Lord Vaia. Koe minista e pot ngau e ki ngai ngau e whakalota whanua. Kai pē whuke sea o e komiti tara whawhanua o Tonga. Whatapat ki a Lord Fohe. Ko e minista o pot ngau e ngaue, mea toko ni, me wau tātā. Whatapat ki e minista leo leo, o pot ngai takimamata, pa mo e minista ia o pot ngau e whewhakatau aki, o e langa whaka-ekonomika, Dr. Viriami o ske Latu. Whatapat ki e whawhawhonga, peko e Honorary Council o Czech Republic, Ropina Nakau. Whatapat ki e whawhawhonga e Ampastora Siapani. Ka pē whoki ai nihi o ku lo nukuhen mingai Ampastora o Tongani. Whatapat ki e kautariki te pulei, o pot ngā ue. Pē whatapat ki e takita pule e takimamata ko sione whina mora mafi. Wa te whatap makehe ki tata iki whaiwhekau alfereti ati ola. Ko sikei tai lahi o siasu siriana, tau e tēnā Tonga, pa koe pule lahi o apiako korisko tupou. Pa pē whakatapu kia motono kotoa o mou i heni ki tau whamanatua, whamaman lahi, ai aho e takimamata, pe koe World Tourism Day. Ai au whakailonga ia i aua 5 September ke tau kotoa. Koe ka wenga e tau ni ki tau FETAKINIMA ki a takimamata o ULOA. Te tau hoko atu, ke lea e whakahoko atu e sione whina mora mafi, ko
Koe tare kita pūre ia e pot ngai takamamata. O whekau ake eni, mo i pupui tua, mo i mahu inga ko ia, au no whakamana tua, ai aho e takamamata i tongani, pa pehefo ki mamani. Malo. Pamalo atu ki e MC, tare kita. Ka ko whatapu ni ke o tua mawhi. Ko e wuni walu o ka whio i lota tatau. Ko e au niu e universini. Whatapu ke la atu o e ono i kuonga. Ka koe tama, hau toka o e whonua. Tama ko tupo ono, whatapatu heni ke tahine kuini o e taloni, tahine kona nas pau tuku aho. Whare o tupou, mo amo e ofo. Wata whakatapu heni e tama plinis kalauni, tama ko urka alala, tupou toa, mo i hou eiki o e whonua. Whakatapatu ke whakawhalang lagi, o e aho, eik plemia, Minista Lao, ona po sa miu kita vai pulu. Eiki whakawhalang langi, ukou kore, tuku me mua ke hu whakatapu kakato, o whakahoko atu he tare kita, o kune whakatau kei e porokramani. Ka atake motu ani ke whakahoko atu he whatongia, ko e lea, ki he pui tua e ka atoanga, o e aho, whakawaha pure anga, o e takamamata mo e whalau e wewa, whakamamani lahi, he pongpongini. Whawhalang langi, sa miu, ona po sa miu vai pulu, o e pare mia reo leo. O kou whakawhawhanga e tohene ik minista leo leo e pot ngau e takamamata mo whalau e wewa a tonga. Ka koe ik minista ki whakatau aki, mo e whakalakalaka whakaekonomika. Ona Paul, Dr. Williami Waske Latu, ai taritai lelei e whituna ki e poloklama. Une whakailonga e kātoanga whakamaman lahi. Ai ngahi ngā au e whakatakamamata, o honga ia e poru ngā weni ho mea mai ki whakakato whatongia mahu inga e ahoni. I would like also to acknowledge the presence of diplomatic corps, members of the foreign missions to the kingdom who are here with us this morning. Tai lehe ni tangata ikskei tai lahi, e seas wesi leana tau taina tonga, whaiwhikau Alfred Atiola, ko iko whatongia mamafa tuku atu ki ho, ke wheituna he pongpongini, pia pehe foki ki haa, whakaulunga o tonga. Pehe ki haa tau hi whanua haa mataa pure whakawahe me ka ofisa kolo mo mea heni. Tai lehe ni eik whanwhehi o la paha, kau tak ngā au e kau CEO, e ngahi pot ngai pure a ngā mo mea heni. Kau maa kau ngai whakapure a ngā kotoa pe. Tai tari heni e kau poate, takamamata, kau taha ngahi business whakatakamamata, papehe ki private sector, mo mea heni he pongpongini. Pehe ki he kau pure ako, kau whai ako, o mohanga, o teui, o whakatau kei, ai ka hau e whonua. O tau kei haka he lanko o tau, he o kei viringia, ai whuka i pangai. O kei taka puna e lupe, i loto palasi, se o kei toka lingolingo, ai melino, e o mot whelenite. O gai whia mawahe ke taitari whakawhakalangangi, o e kātoanga, o e ahoni, e ik palemia leo leo, ona Paul Sami wai pulu koe minista Lao o e whanua. E ik palemia, leo leo, neo ngai tau lua ngai whatongia, whanua se asi o e whaamiri, kau tau kei whakawhitai, kei whakiwi, ai tamai whakalangi, ke lava, whakakato ngai whatongia, palemia o Tonga, mo e pure anga he kātoanga pongpongini. Ko ia kua e talamanu ke whituna, kau maa ho whare i ngahi ngawha whatongia u ke fuesia e whunuan. Whawhalanglangi, hoi mai ka inga, koe aho whakoloa ni ke tukangane kina ngai whakatakamamata, ai au tau kātoanga i mo whailonga i whakamamani la. E ngahi whanua te au tupu i maamani, o mea mipa he ngai pure anga whakatahataho maamani, ai au ULOA, koe UN, pe koe United Nations. Honourable guests of order, nobles of the realm, honourable ministers of the crown,
diplomatic corps, members of the clergy, distinguished guests, ladies and gentlemen. Since 1980, the United Nations World Tourism Organization has been commemorating World Tourism Day in celebrating on the 27th of September each year as a call of the UN WTO, World Tourism Organization, to raise awareness amongst relevant stakeholders about the importance of tourism. It's a driving force for economic and social development of the nation. And with this year's theme, Rethink Tourism, we wish to highlight the fact that all have important role to play in tourism development, whether directly or indirectly. As this year's theme suggests, inclusive of all aspects of society, including communities, minorities, and youth. For the purpose of raising awareness about the importance of tourism as a driver of economic growth, inclusive development and environmentally sustainability, tourism affects everybody. Tourism is everybody's business. Guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, children, your presence here today therefore signifies your support, the support of the government, the support of local government, the support of the industry, private sector, and the community as a whole, in joining the Ministry of Tourism in the countries all over the world to mark this special day under the theme, Rethink Tourism. On this note, it is my pleasure to welcome you all today this event to witness the various activities that the Ministry of Tourism has prepared to mark this auspicious occasion. The theme this year, Rethink Tourism, is more relevant than ever given the COVID-19 problem. It's had a massive social and economic impact worldwide. But with the volcanic eruption at Tonga and Lau as ghost tsunami have had a massive social, economic impact and making it worse for our island kingdom of Tonga. Though this theme, we are reminded that tourism has a unique status and ability to bring us back to inclusive recovery and to turn challenges into opportunities for everyone involved in the tourism sector. The theme advocates that no one must left behind. We are in the Kingdom will be marking the World Tourism Day with a prayer and thanksgiving, which will be led this morning by the General Secretary of the Methodist Church, Reverend Alfred Atiola. There will also be tourism educational awareness program targeting secondary and tertiary students and the community at large to showcase various works and functions of the ministry. To provide a better understanding of the role played by various divisions of the ministry and advocate potential career path in the field of tourism. In his address to mark the World Tourism Day 2022, the Secretary General of the United Nations World Tourism Organization emphasized that the World Tourism Day has always been a chance to come together, celebrate the many and varied accomplishments of our sector. For the best part of our decades, we celebrated tourism's unparalleled growth in size, in reach, and in significance. In 2022, we once again recognize the opportunity that tourism has brought and continues to bring people everywhere. However, especially we also recognize that we cannot go back to the old ways. We must rethink tourism. As the world opens up again, and we must learn the lessons of the pandemic and the associated pause in international travel, in exposing weaknesses, the crisis showed us where we can build more resilient. And exposing inequalities,
It's also showed us where we can deliver more fairness. Honorable guests of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, without any further ado, please allow me to warmly welcome you again and thank you for your presence today. Our collective responsibilities for tourism is important to benefit our most vulnerable communities, small businesses, as well as families and children who are the future of our society and our country. Happy World Tourism Day 2022. Whamalat ge tarikita pure, pot ngai sioni whina mola mafi. E taimini, te tau hokat ke pokama lotu, ko ia ki hono whamanatua ko ia aho e takamamata, pe koe commemoration service. Ai e te take atuia, e whaiwhekau alfereti atiola, ko sake taipure, o sasu sirana tawataina Tonga. Pea tokoni ki ai, ai kauhiwa ai sasu sirana tawataina o mauwhanga. Malo. Whaafalangilangi ko le atu ke whamalmalu at pe mua he tala whatap. Kakato ko hao whaki he whiohiangani. Kai karangata mua te kita whai tuat. Kai wamanu e koloa ko tō moku i he pongpongini. Aku rere mai au ia ko whakaukau ko e maa whai e lot. Ako hanga hifu ke porokarama mahina ka te au. Ko ki whakamamani lahi ko i ni o ku whia mau e ke iai hano ki malanga. Ako kore whamore more atu pare mea reo reo. Kau whai ai pe tau ki malanga. Mo kātaku whamore more pe ko ni kui heni ki kau hiwa a mauwhanga. Ia tōlahi te mutolu, o mō whakawawe ke mō o ki he mea koe e reti o. Mō ki mea hei whoen ka tau ahe tau ki maranga. Nā koe hoa pe taha me konga, ia tau rāma ki tau tō. Mawinga e aho ia. Ia koe FETAKINIMA, ki a TAKIMAMATA o ULOA. Tau rea ki he whakaukau e FETAKINIMA, uhinga pe ia, ke a umaiho ni ma, ki hoku ni ma, pe ta ngāu e whakataha ke hapai. Lai ngai mea ia ku whiemau ke hapai e tau whonuani, ko rea pe ia ku whai he tamakau ni whai e angi. Hei, unu maiho ni ma, ke whilongoa ki moku ni ma ka ta hapai angi ai mea ni. Aku tatau peka pau ko ha uta, ko mamafa. Pe ko ha whatongia, pe ko ha kawenga. Ko whilongo aki ho tau ngahi ni ma. Tene hanga o whakamaa e tau kawenga. Ki wholofola ku tō mai ma e ngau e pongpongi ni ko e uafulu maa whaa ngai same. Kia ko e vēsi uraki mo ua. Ko vēsi uraki o sihova ai whanua. Mo mea kotoa ku iai. A mamani mo kau nofo ki ai. He ko iai ana ne langa i he whunga tahi io i he ngahi whunga au. O kune whotu ma. O sihova ai whanua. Mo mea kotoa o ku iai. Tapu mo o tua ono tō kupu. O ku iai a mamani ia. O ku iai a mamani ia. Mea kotoa pe o ku i whanua. O ku i tō kupu ia o tua. O ku ne awhio. Ai mea kotoa pe. Pea mo e kakai o ku iai. Koe kia ha mea ia e pūri. Ke awhio mai ai o tua.
members of the diplomatic mission, I'd like to acknowledge your presence and also would like to beg your indulgence and patience because I'm going to say more words than few to mark the significance of this special day. It's a World Tourism Day. And the idea and the thought for today, the world and all that are in it, the earth and the people who live in it, they all belong to the Lord. It's almost like all things are in the palm of his hand and nothing is hidden from him. And all that we are trying to do on earth, we have to be connected to him so that our burden become light and he would help us to carry our load and also to follow the directions. And that is my little message for today. Why do people come to Tonga? And why do people go to a place? Because in them they want to see, to observe, to experience something of that place. And you ask, why would people want to come to Tonga? What is it in Tonga that they want to see? And they talk about whale watching. And they talk about some sightseeing, traditional sceneries in Tonga. But I'd like to suggest that the most important thing in Tonga that people outside Tonga would want to come to see and to experience, there are people who live in Tonga. There are people. That's the uniqueness of a small place like Tonga. Hamea no vai hatai maman. Pe ha o fie a umaki ho tau ki mochi si koini. Koe na o mai koe tofu a. Koe na o mai koe ha monga. Pe koe wā tā toloa. Ka hame una o mai ai ki Tonga ni. Ko whamba koe fuatua. Ka toa e ukoroa ka toa koe i Tonga ni. Si whoka tau natural resources i atau tolu Tonga. Koe mea mahau inga tahape i Tonga ni. Koe kakai wa unofo he ni. O kai koe ngahi mea o tua. Ka koe koloa. Nei tāpua koe tau ki whunua. Watau pehe, koe hanea wongongoa tahai a Tongan i maman Furipe. Koe ngā mea nei e Tonga. Na ia e Tonga. Na ni hango ai ke ongongoa. Whaka Captain Cookie pia mei Tonga ni. Whakia o ngongo atu i Britania mo Europe. Koe ki mochi si e Pasifiki. Koe kakai koe ai. Koe kakai. Anga whakau mea mo anga ofa. Harea kau taha lotu i London. London Missionary Society. Lamosa. Tau ame kakai ki whalotu i a Tonga. He koe koe ki whanua anga ofa. Anga lelei, anga whakau mea. Tau whalotu i ki motu ko ia, ka nau tu hanga tō whalotu i Pasifiki. Pana o mai rewa, o mai ki kau lamo sa aki Tongan. Pea pango, nau o mai nau tolo nofo i hate iho, pana nau atu ki houma mo ngai whanua ko iau, nau si anga lelei, o anga whakau mea, peke nau atu ki hapai, o wawa, e nā atu ki puke, nā ana toki hā te iho. Pe si whakapōngi e ho nau toko tōru. Mālo e hao ai toi ngā, ka nau whoki ki Britania. Koe o te motua ngā o whāenia.
Tok whenga mai kau misinare he ULOA, mo ua anō. O lava whi whatongia ko ia. Hamena na o mai ki Tonga ni, ko hina e o ngong, whilawe i mo kakai o Tonga. Ka eke koe hae mea na e iloa tahai a Tonga ni. Tok whamanatu eni hala e kuini iloa Britania. Na e iai aho na hiri whakakarauni ai e kuini ko ia. Pena e awe ai e he Tonga mei Tonga, ko e tumu aki o Tonga. Ia whau ki ai ngahi, taanga, kaupunake. Ko e hirio oia a Tonga, i mamani ko tope. Ko e ha? Ko ha koloa? Ko ha nau? Ko ha mea whakaofo? I he whanua. Na iai e toko taha. Na ni hanga hiki hake o tau ki whanua. Pea tau whakaapa-apa. Ki he laa kua unga whanua. Ko in sālo te tupo o tōru. Ko i loa ngai o tau ki whanua. Ko e toko taha o ki kai ko ha mea. Ko ngahi aho ni fo tau mawhana ki ngahi mea o malai aka pulu. Kana i iai e whangi kau talavou Tonga. Nā nauhanga o te kei hake a Tonga. O hiri o pia i loa ia i mamani. Nei kai ko ha koloa. Nei kai ko ha nau. Ka koe kau tangata. Moi kau whiwhiri. Koe ko whambea ia ki whailongai he aho. Hoi minista e ki whawhalang. Hoi no bere whanua. Kau mai kau taki. Potu ngau e TAKIMAMATA. Te tau sani mo whaofa whanua. Kai kei hiri o ai mahu inga o e tangata. Ka whakatonga nia he tō mui au pito. Hek pare mea leo, he mea koini koe tari kakai. Mahalo mo potunga e TAKIMAMATA. Koe toenga koe ngahi potunga au e. Ai pure anga mo e siasi. Koe tō lalo au pito mea koe tari kakai. Hek mo mea atu ki fisi. Pia mo ngahi whanua ka unga api. He mea koe koe tari kakai. Customer service. Pia koe ngahi mea ia tau whaamu tolu. Ke tau hanga o hiki hake. He koe ki koloa ia tau tolu Tonga. Koe mari. Pia mo tari kakai lei. Koe anga whakakau mea. Kapa e pehe. Neongo i masiwa e whanua. Ke koloa ia pia Tonga. He ngāue ai ha. Ngāue ai tangata. Pia mo e whiwhine Tonga. Koe koe ki whahoha aia oi. Koe tau ki malanga koe ki he whamanatu a ki aho. Tau kātonga i whamamani lahi ai TAKIMAMATA. O unu mai ke tau FETAKINIMA, koe whaamua e potunga oi. Pea ui ki he ngahi sektoa ke heke. Moulawa mai ke tau FETAKINIMA. Pea ui ang ki he siasi. Mo unu mai. Ke tau mai o whakamahino hen. O si hova ai whanua. O mea kotoa kui ai. A mamani mo kau nofo ki ai. Pea na e uhinga pe ia. Na e uhinga pe ia ke Tonga, pe au Tonga, ka ta nofo i Tonga. Ke ta ngahi a Tonga ke whaka ofa. Pea fi e awhi mai ai hatake. Ko eke o e awhi mai. Hae mea e nofo ai hataha. Pea fi e awhi mai ki ho tau Tonga. Koe mea kau whai he siasi, whakaristi ane. Koe mea kau whai he kauloto. Koe nauhanga kātoa ngā ai fie e awhi mai
ai fie afe mai ke kau whakataha pia mo ki tau tolu. I he kātonga i ho tau monu ia. Tui o langi mo māmani, e ki ao niu e univesi. O ni a fio hifu ki māmani. Ha mea i māmani. Koloa, nau, paanga, langa. Mahu i ngā ia hifo pē, a langi ia, i he tangata mo i whewhine. Ko koia mo au. Pea koe uhinga ia ni haanu hifo. Ko mahu inga, pea mo hoku mahu inga. Ko whampea ke ufotua te whakaukau ko ia. Koe mahu inga tonga, ke uhi ko ho o iai, pea mo e ku iai. Pea tau unu mai o FETAKINIMA, ki tau langa hake mahu inga o i whanua. Ka matan ke tau tutuku atu e tau siasi, ko ia kou pehe ke ki i awhi ai e ki whakalangi lang na awarenga ku mo toi mea mo tolu. Ka kai ke hataha ke whai ke ai ku toenga e ku malanga. E tau hiwa he vesi, e wha e himi ko inju. Tolu ngeau hiwa taha himi ko ni ko e tala noi ki o tau ki whanua. Iai haki whanua tui o seni, uhingai ki tongani. Nei kai ke mau o tua, na e masiva he rerei. Hallelujah, ko monu i ai. Hiva beves fraus. Hamene monu ia tau ki whanua. Kono i ngai, ina i tū ki ai ai lo tū, kia ome kau whai te kau. Pa whanongo ki mo tū, ki he mea koe e tohi tapu. Pa ta whoki. Koe whai ta whoki ko ia, ko tau monu ia angai. Ta whoki hou e ki, kia mo i hau e whanua. Vese ono whaa. Lau pe palofi sai, vesi ni magadak. Lau pe palofi sai, toki olive e ua. Ka whanonga mau pe he on olive e whanuan. Ko mea ia koe koe FETAKINIMA. Pureanga, mo siasi. Oku ke kau he pureanga, oku ke kau he siasi, oku ta kau ai. Lau be palof sai toki olive e ua pure anga mo e siasi FETAKINIMA kai malo he whanua. Ko ta monu e ta mau ha hau kau. Pea ke i tū holo aki. Ai tahui o tua, ai hau e whanua. Pea koe uki ani ka te tau tolu. Ta matonga, e whine tonga. Tu o ngā ue, koro a ke whakamonu. Lotu ki he eki, ma upe ke ne pou ki he lotu. Marui atu pou.
Tua mafi mo ta ngata. Au whawhetai atu. Whawhetai atu. Na e whakatutu be a whiona ke ai ki motu peheni. Ki motu ko Tonga. Na e masiva. Kana e whaiwhai pe a hake mai lotu ki heni. Pe a talia e hau e whanua ka umano hou eiki. Pe a lotu e kakai. Pe a tuku mai mo o whorowhora ke TAKIMAMATA ki nau toa. Kai aha koloa le rei kua hātu pe a mehe ki whanua masivani. Koe huri pe ia. Koe mama na e tuku mai e a whiona. Ke monu ia e o mau ki whanua. Mau lotu atu eiki. O mua nā tuke mawanga li aki e mea monu ia e whanua. Tāpua ke mai e potu ngāu e koe ni eiki minister ka umai. Potu ngāu e TAKIMAMATA. Eiki pare mia ka umai ka utaki whanua. Mau lotu atu eiki. Tāpua ke mai e ngāu e. Te mau teu i pe ngahi wheitu ke masani mo whaofu ofa. Ka koe masani mo e whaofu ofa ki whanua masiva koe ni. Koe mau teu i haka kai unau apasia ke he a whiona. Pa nau whafotunga ai le rei mo e masani o a whia. Tāpua ke mai ngāu e whai he. Potu ngāu e TAKIMAMATA mau whanuani. Ia o ke aho wha mamani lahi koe ni, whetala aki mamani lahi. Ia mahu inga e TAKIMAMATA nau omi ngahi tāpo aki ki he whanua. He ke aha mau mea he whanuani ke whakaari ari. Koe mau lotu eki a wheitauralo ai a whiona. Tu ke mau lava o whakafotunga le rei atu ha whahinga whakaofa o e a whiona i o mau ki whanuani. Awhi mai ai e toka ngā. Pia awhi mai ai wa moe kakai. Ke na womi o whakakoloa mau ki whanua masiva. Ko uhi pia ka ngahi le rei o e a whiona. Tāpua ke aho mono uhinga. Tāpua ke a whiona ngāu e kotoa pe whai. I e potu ngāu e koe ni. Tāpua ke mai whaafalangirangi. Ho e ki minister, ho e ki. Mau tolu kotoa pe mau kau whataha eni. Ua wha Sisu Christ ko alo. Ko ia mau whamu ui. Amen. Oh
whamalo atu skeitari, lotu pe mo e malanga e whiwhi pongpongin. O kore ni ki he e paremia le o ki tō moha koloa e poloklamai. Malo. Malo kou kore whamore atu ke malo ke whaiwhikau e lava e tau. E wako kore whamore anō mau e polokalama. Mo kātak pe kone ospen pa mo toki hoko te masani. Kuiagi i whatongia. Amanake lele at kai pa koku. Koe uinga ene whikau kore ai peke e ongo egno pere. Ke nā mu ato tātare plinis kalauni ka maa e taine princesi e pilorevo. E o wau koe ku hoko mai ka ma whao sien pa me ai pēne ministare reo kau lere ato. O kukore ke uhu whangata e tāl whatap kakato e whanua pēr mo lotu. Ko kamata ka e polokalama o pongpongin. Ka ata ke whai ha whakaloto la. Ki ono whamahuinga i ko ia o polokalama koe ni. Ki ono whakamanatua whakamāman lahi. Ai aho o e TAKIMAMATA mo e kaweinga o e tau KETAU FETAKINIMA ki e TAKIMAMATA o ULOA. O hoko pe whoki e ahoni pa kou wakai atu toko lahi pe kau kei wea tui mask kau tau green e ahoni. Aia e kei whai pe tui mask kau kai ke toi tūtūn whakalao mea tau tāhina pe ia au. O kau ke whea au mai pe whoki mo ngāhi nunua o e mahak whamāman lai o e COVID tahiwa kau maui ngāhi ke whakatokanga e kina e TAKIMAMATA lotonga e taimi whaingataan. Koe mapuna koe ia mō ngāwhi hunga tonga hunga hapai, mōno ngāhi haa he kamataanga e tauni. Na e ue sia ko toa ai sektoa he whonua, pe kau ai mo e TAKIMAMATA. Talu me he ofia whamāman lahi, ai whakoutua koe COVID tahiwa, mo e holo aka e me pe sete FETAKINIMA. Ai ngahi whakahoko whatongia ai sektoa TAKIMAMATA. Koe tāpuni koe ia o ngahi kau a whanua a Tonga. A Tonga ni talu me he maasi o e uanoa. Pea hoko ai ngahi, pea holo ai tokolahi o e kau whulau e wewa o a umai peki e. I kai ke to e ai ha kau whulau e wewa lo Tonga ia. Nai malawa pe market whalot whanua. O ki tokoni i e sektoa TAKIMAMATA rotonga e tāpuni o e kau awhanua. Ka koe ahon tau whaavaia e ahon. Ai kau awhanua. Na e malawa whoki e pot ngāwe i he whingawe aki mo e pureanga. Ke tokonia mo whakaivia e ngāhi business whakaTAKIMAMATA rotonga e taim whaingataan. I taim tatau o kei hoko atu pe mo ngahi ngā awe lalahi ki ono langa whakalakalaka e ngahi mātanga whaTAKIMAMATA he otongani o hange koe ngā awe kua tau mamata ki ai i tonga tapuni wawau pia pēwhoki ki hapai mo eua o tau hanganaki atu whoki ki hono tātari ulaka whakameiri i ulak wike o okatopa. O kua manake a whea e hatoe ngāhi whakameiri e hongo fulu nai ho tau whonuani. Ki mua he whakaosinga o e tauni. I e whakaawa koe ni ho tau kau a whonua o kune omi e hongo hange kua tau ngā unu atu ki e tonga ne tau anga maheni ki ai. Ka ne ongo ai mama mo e hopopo kia. O ku kei lu sia pe ki tau langa e pot ngāwe TAKIMAMATA e hono pātokoloaki
o ngāhi langa whakalaka whakatakimamata tau te whito ki ono teu i mō whakamatamata lelei ho tau whonuan. O kau whoki ai takimamata he sektoa o tokon ki he mawanga moui ai whonua. I kai ngata pē i hene whangaue e kakai o whonua, ka kune toi o mai mo i paanga lahi o tokon ki he langa whakalaka o whonua. O tau amanak lelei atu, ki a whakalaka te tau whoua, he whakaawa mai o ngahi kau a whonua. I e tauni, i ono whakailongai, i e aho whakamamai lahi o takimamata pia mo i ka veinga, ke tau FETAKINIMA ki a TAKIMAMATA o ULOA, o whahoko ai e potu ngā ue, ai lotu whawhetai o e aho, pia hoko atu me iai, ke ngahi lea, mo i wahe me ngahi potu ngā ue, ngahi hoa ngā ue, pia mo ki nau tolu nau whai whatongia, me ngahi business whakatakimamata i e whonuan. O whakatau mua pe engi hono whaalute, mo whakatataha i mai ak nau tolu hono kotoa pe o tau FETAKINIMA hono poupou i mo moui aki ai ngā wen. Te ria ai kahau o e takimamata i ho tau ki whonuan. O pehe e tau whakamanatua mo kātoanga i aho whakamaman lahi o e takimamata, mehe otumotu hanga ofa. O tau kua whatahe ahoni mo tau ngahi whonua kau ngā pika i pehe, ki he toenga o e ngai whonua o mamani, hono kātoanga ai aho whakamamani lahi o e takimamata. I e tau whamamawha mo whakatokanga ai mahuinga o e takimamata ki lang whalakalaka o ULOA, whakaekonomika mo whakasosiari mā tau whonuani. Lewa e whahoa. Ka kukore ke u whahokat pēa ki lawe i rea Whabilitania, pēa toki. May I acknowledge the presence of God in our midst, and may I acknowledge the King Tupo VI, Queen Halaivalu, Queen Nanas Pau, and nobles of the realm, Lady Tuna and Whatawheo Lapa, Alfileti Adiola, and members of the clergy, members of the diplomatic corps, and members of the tourism sector. Today, I reckon it's a blessing in disguise. We didn't know, we were not aware of the tourism day, but we decided last week that we will go green. Although this is when Tongatapu and Hapai, Eua and Niua go green, but in Wawa it was 6 months ago they went green. We went there for a development committee meeting. We walked in all wearing masks with the chairman of the development committee, the Minister of Foreign Affairs and Tourism. The first member to come in was the governor of Wavau, no mask. Next, all officers in Wavau came with no mask. And when we came back, the Minister of Foreign Affairs complained to the PM, "We are still orange in Tongatapu and Wavau is green already. How come?" I said, "Well, Wavau, we must make a difference." And that is how we have been doing it with whales. We founded Whale Watching with a partner of mine, and we promoted swimming with the whales. I had to go to a meeting in Monaco because Greenpeace told us no more swimming. I said we must
make a difference so that we can have people come to Tonga. Yes, and we are still doing that, and we were allowed, because I ended up in London on the IWC meeting, International Whaling. I said to the president of Greenpeace, there's only two choices. We swim with the whales or we eat them. So he said, please don't eat them, swim with them. I had him to sign the letter, sign so that we can swim in Tonga. So it is still there. And there's been a lot of times some guys bring it up again that they harass the whales. I said, no, there has been no scientific research in the world about harassing whales. We'll keep on swimming with them in Tonga. That's the difference. Malo a bit of it. Malo atu ke ik premia reo. Ai koloa ko to pongini. Ko lave I pe ku ape taimi ki he ngai proklama e mea kia e feituna. O whakata e feituna ke mea atu kai pe mea pe ni ek ministare o reo e TAKIMAMATA. Malo. Te tau hoka te tau polokalama. Pea koe tau ki whaiwa koe masani e toi ki whakatatafi e ka e whiawhi. Ka kou kore heni ki e whakahoko e leo whakamalo e tarekita leo reo o e tawhaaki koe ia ki he Industry Empowerment Division Honourable Whatawhehi o Lapa. Malo. Honourable Acting Minister for Tourism, Lady Tunafila Kepa, Reverend Alfred Atiola, and members of the clergy, Your Excellencies, CEOs, and distinguished guests. It is an honor to be here in the stead of the Industry Empowerment Division Director, Magdalena Fifita, to give the closing remarks for today's program that marks World Tourism Day 2022. In line with the theme of this year's World Tourism Day, bringing everyone together around a shared vision, I'd like to thank you all for making time to attend this important event. While we celebrate World Tourism Day, it is important to note the place tourism has in not only the hearts of so many, but also in the kingdom's history. Since that fateful day, Her Majesty Queen Salote rode through the rain to Her late Majesty Queen Elizabeth II's coronation, Tonga was put on the map with our traditional values displayed for the world to see. It is with those values that we see ourselves in tourism through the reign of the pandemic and natural disasters to build back a stronger and more resilient tourism sector. In closing, I'd like to thank the many hands that work together to make today possible and wish you all a happy World Tourism Day and prosperous week. Malo Alpito. Ka malo at ki he tarekita leo leo o e tawhake Industry Empowerment Division Honourable Whatawhehi o Lapa. Koe ki mua pau kore ki he tangata iki whaiwhikaus ke taulahi ke whakahoko e lotu tuku e pongpongi ni konga urake na polokalama o ik me kāinga. Hiri piko e ni e whakahoko rewa ki light refreshment ki puti e te ue me ta whakoe. Pea te tau ia e ki mini te tolnoa, ki mini te whānoa. Hiri pe ko ia pea hokat lewa konga o noa polokalama.
ai ki heni e tolahi ni heni o nau kau mai ke proklama honoa ka koe whamalo i ko si whahoko pe ko kore heni ki he tangarai whaiwhekau ke whahoko e tau kelesi pe hiri pe koia ko kore ke whahoko pe mo whas whakan whanua ki mo wapatau tukutuku malo. Ke tau notu pe koe tāpua ke atua mafi, tamai, moe alo, moe lau maari e maa oni oni. Alo o wha ke tutuku e mo ki mautoro e ahoni, pe a whai mau ai pe. Amen. Pe koe kakato ia e programa koe ia o no whamanatua e ahamamana koe ia o e TAKIMAMATA whaha koe ia me he wharewhatanga koe ia i whaanelua whatawang lea lere ati ke whetu o tau mō mea mai e ni mao o ngā whatāt whoki pia mai live stream koe ia ai wala whetu o pueni ma e whema ka te mao te rau atu mei heni ka unga whaiwatangia koe ia e pongpongini me ta wha koe ia o e live stream ka ripate kisina tupo lea po te lewu tui fua pe me ta wako ia o e radio ulisate tana tohi ko au se aso waka mō mea